Hvor skal jeg sidde? Du skal sidde i midten. Jeg skal sidde. Og så skal jeg sidde der. วันนี้นั่งที่ Og så นั่ง når på ห vejen มาย tilbage, เลข så ห får นึ่ง du lov til at sidde คนกำลังขึ้นเครื่อง Og Hvor lige jeg havde. 2 A. เดี๋ยวอีกประมาณ10 นาทีเครื่องก็จะออกแล้ว Du sidder der. Det er også længere. Der var ingen plads her. Jeg ikke kunne bruge til at det er du. Der er herovre, skal du. Jeg skal engang med din kuffert. Kom herhen. Kan jeg tage den der? Ja, Mads. Vil du også have den sorte deroppe? Det vil jeg gerne. Selvbruk flex vi bära Och lägga det allt mindre bagage till det var så och mycket så det Good afternoon, number one. Welcome the aboard break this cuts Norwegian off. flight bound for Catania. When you have signed your assigned seat, please take a step to the side so the people behind you can pass. Thank you. Vi ses, vi ses. เทรียว Я приехал у тебя. Så det er Alba. Hvor er det? Nej, Alba, vent lige lidt, skat. Vent lige lidt. ตอนนี้กำลังขึ้นเครื่องกันแล้วรอแลนดิ้งที่อิตาลี3 ชั่วโมงเดินทาง ตอนนี้เวลา4:55ก็จะถึงประมาณ2 ทุ่มคนยังขึ้นเครื่องไม่หมดเลย